every part the attendant said, another, and a drip coordinator, deputy drip coordinator or region of premise Obama Greece because of drip coordinator in MCE so any Yakuman. In the Obama sees your name MCE mean them said a way out this abois and your man woman of money. Now, we here mean when here MP and a secretary. In the Ay3k3 and a Mineral Commission for the friend said MCE Nabo. What I got for Wabu the Yamara can watch them. Wabu what I got for now, my penny years or more, Mepre Magalam saying, Amen. The Yamara can watch them. The next is a corner corner, send me Luna Yakan. But mean Mikuja MP, Minam D can call. By our man, Jibini much to Pubi Sam, whom I quite no now was some row. Some friends say, now some I ever came, and ran to your doma grade and then echo. Nine pieces of easy. In the Antibian, water guard for now ever come on my mobile. Any 10 minutes in the MP, so a cab is here. In the MP free Musi and now the drip coordinator and a man on a camp people. You don't know the sea for man and MC in Balanaba, but poor Nasum. The Vignano. Na ODMPH na wangaso mo na mpida na nino busa na mobo ni wani ndina medi obi na mobo no to mo to za wampia ni ndiyampi ya fata ngoko wura MCE office ho MCE zo PMPP opiani pie no to den no ko se den ya muro no website phone na wo dia nga chairman secretary nzongo kokoso di ngombe kuyen si MC na PMP na si abonte se yamuro no me na me catch so me jina ho na o mba be takreme na nzongo kokoso se ompene na o mudi kubaba family ho ndi no kwaje ne di ndi hu ndo kwani nyina ndi oba ho se ompene me ya mo chairman be hwe ene that brand time o mudi boneti buru 50 secretary so okoso akopata dem de brantana bona no sisi am no ka se hu the secretary no a robo ngenda de si no me ti openi come on see me say o ma bro mo anyway honorable ebedasi bit taken from near hwese yensabe usiamu akaba bi on Ghana and Nsem TV eso Nsem bi say no de esia na me no eye mesiri sanse we no eye home match at the busia ukopiemu e wa Amenfi East constituency dia enya asem ketewa ni na ne se ukopiemu e wa Amenfi East constituency a it has been alleged say MP a honom any blue water guard for no ya bo mu prenfram kire say MCE a honom no ebusia MC no any MP no monka na when you see MP no friend say boga drip machine say wo hoyi no fabre na MC fa nkoye aduma na menim say bia MP no so ko ye galamse o so ko ye den yom and the CMC na bono botro agusuya enya asem keto na home match bi say no de e basa na ye nso ne ye tia no na ye sha na ye nso agi papa san say we de senator krema na so monyo asem a mo kon ke de nke fa yan be no so ya fa yan esan se Ghana no enyo mo kon mo dia ye nyina ye dia na you see MPP abanya oba wode ncheye paba ede ne ma paba ema aban foforo kra batim be ko sa wo hwe eye drip machine say na ye nwane mu yi eko ho an ho nti no omobo ehun tokwa ne atore ya enana doda kwa ekufu ado ene Dr. Alhaji Mahmood Bawumia na so da ye say e was a constituency bia no tim nye ono ne machine so betimi eden edi edwini kwan so no de ayeden ode aye na akwan when nam so mo de drip machines no e baaye nenso NDC aban fun abantantan ya mo mpe no kre ne de ntro ne nam nti no betwa ntro chire Ghana fo nanso ene yakopon eyi omoto akonya omo yi omoto ase akonya Ghana fo nyina no ehun ntro a motwa de chire omo madi bedi o ayeden oman no so na ebusuya according to information me mensa aka no kra chire say bu na ya bu omo de nye easy because omo chire mu a ebusuya asamba ba me no ka say de presiding judge otena abonye asem no so eri nsem bi
ababeto jeno chemu say social media is of late polluted with insult which does not help. Ghanaians should come together to fight politics of insult from our country. Samuel Bright Aqua, presiding judge, otina ya abonya asem so this ansem we no atoja. Na de oka nyina nse na nsem no social media na ye wo sa no atem didie agye so afa kire senya de kotwa na wo sega na nyina na yetimi babom na yetimi ehwe kwan ba so yebetimi yi politics of insult e de free oman ne mu asem we oka ye no e ya asem asem papa ya wo sega na nyina na yeti na ye na emom ne question bi za say since when and I realize it say social media has been polluted with insult. Say see no hu ye and I say from 2017 to 2025 MPP aban no efiri so no na ohun na ohun a ada na sa no went to one among is an say send on the phone na okoseche Kevin Taylor insulting Ashanti Hene ebe yaba Kevin Taylor insulting Oche Hene ebe yaba Kevin Taylor insulting Francis Ewes Gans. Every tribe in this country Kevin Taylor di omatem odi onkonko seche keke ebe yaba impenyefo say charity begins at home. And say o person you be man ye the kind make sure say nipa o ma sa de ne be ya de be normal no sa nipa ne betu ne fo Kevin Taylor na ma ne nkola ni nyina fa no mo kasa ansem ne bi isa so hu no ne say oba yo be nyina echi no oba ye no mu judges na san so tena Supreme Court wo e ma wa want da no sisan ka oba ga na ye nche no mo kwa hye ye and so na fo ne hu ne say mo na mo so ne so but me dey na make no policies of insult enya de papa wo say you free system ne mom no se be ye ya moni kan e make sure Kevin Taylor be jai san na oye no se na be ankala no so no e be ti midin e dey promise the blogger abusuya mun ka bi fama NDC fo na dey join news e dey yo mo ne dey enye se what ye join news na what should join news fit na pana obon say o ma cookie NDC fo sa on galamsey issue no na they say dem never show mo no kra ne dey o mo say Sam George once said the man who is paid to be the president has the power to end galamsey in a week if he wants. September 2024. And you know say Sam George September 2024 can say nipa ye try na catch be president no. Some person or stop galamsey betimi the 1 week aye. And you know kai Mahama say Sam George say wo Mahama o person stop galamsey a betimi the 1 week aye. Me say o ma cookie NDC fit na Panama me no ka say no. NDC for say o mo kobo kwete eye join news o mo person be ko obiom. We ye eyaza aban MCE no omu chire ma ebusuya ne ho ya din yie se ja oni MP no kra so mo nko a MP no entimi den ene ne ngina che so mu chire ma bode wa bono papa ebusuya enya asem ketua na we na me na foni bidin ko na mebusa mo se makola woman makola market women no ebusa mo se mate say yes MCE ya owo Amenfi East wa bu MP any blue water gas ono mus asia ti bibi sana ye ti ye no kra na se ye didi asia engine di na we na ma ba ko friend anti akwele say bu no bu no ne de ono no on se na yase mo be ka fa because we no ye home match a kire say akoye say Barca na Espanyol e bobo no nyina no efi Barcelona 19 de obebi ni bia no ono de ye enye na asemwa na ye ne ba ko so no so di din e de ye anti Messi so di nkoma anti Messi so di tuja say ono de ote asem no ene nesre isan say when su da say bibi say no ebetimi esi but do we can say omujan to boase na problem dey obia no omuntumi enso na bibia nso enye kama wo no na nkomodetwe mu na ebesi mu say o mu say John Dramani Mahama kra ba so be ka so ko be fight galamsey na o hwe machines akonwa koji a ono de na kana adwene ne say machines no bia akonwa ko galamsey ntina ma MC no abu omo we ensem ni bia amanfo no ka e street ni so a tese wonam kantaman to makola ene aglosi street ni so dia bia no aye hyehyehye ebusuya nya asem ketwa nso e wo honom na ebusuya amesu mi hu so adwen kire wo comment section ni mu wo so gidi say de omo ka no ampanyampa ni nwane ampa se betime no kre ana say enye no kre se ye hu adwen kire na ye betime e de na so decide other things na enso no abom bibia ye kama nso e wo honom aye Ghana Nsem TV na edi am jeso no e promise we no ka say de ensuo no epete e o Greater Accra to ko piamu e wa fa ba bia nto ni kra